Rugano rwa Beri Wanga itindi rwa uria endanire na mundurume nenda-ini na gucoka kwa Muigai irimaine riri kuria mathire kuona ahumbitwo wendo ni mundurume ucio nginya akimutumira mbeca ciake na kumwira ngombo na ritwa riake akiugaga ahenetio ni agacokerio ni rutigite Akenya aingi mari amaku. Itana kumenyithia ndeto no makiria ni no nguheana gitio kinene ukoge subscribe na ukoge tu follow mona wa TikTok na YouTube go subscribe ni goko kwa mwangi wa mohoro nigetha ngakorwo ngikumenyithia maria maragikorwo makihanika goko nenda-ini cia ukinyaniria. Akihana rugano rwake Beri augaga ona riu ono arari hamathire macio mwaka omwe kuma matigana na mundurume ucio. Ndeto ino icokeirie ringi thutha wa ahiki ayangi kwiyumiria makihana rugano ota icio cia uria mundurume ucio amatunyite mbeca. Kuringana no ethaga ahiki aria mena mbeca nenda-ini akamahumba wendo muingi akamahe iheo na mbeca agacoka akamakomba mbeca nyingi biu na akarikania nao. Akenya mwena wa comment section makororo makiandika ũũ hena Wangari wa Macharia akauga onake ari na itheru kai mundurume aheagwo mbia na tithoguo. Na ungi akandika William Githaiga akauga kwa mwanamke ni news but ingekuwa ni mwanaume you call it normal. Na Domiliziano Birithia akauga he is representing as well he fit to be our chairman. Enogi akakorwa kiandiko Tony Not Jogona akauga ucio ni chairman wa men's conference kumania na riu congratulations sir. Na George Taximan Mureithi akauga a win is a win. Huyu sasa ni treasurer wa men's conference. Na Joseph Duch akawa mundurume ucio sawa fio next conference atakaa pale mbele. Na Anita Natasha kawa mimi mtu anaweza fanya nichukue loan ni mamtu. Huko ni kwa mwangi wa mohoro gakonge kuheana gitio kinene ukoge subscribe thini wa YouTube channel ino itu.